ya kata gini wa tambah kabangayoi mga tanggawi. Kabangayoi mga kalongba kibabun kibalangi kipaiba kamtam ngakren ya kami kay sulong palimisi. Kabakongsan kalong kani. Baki bangi kwa banyo ya kejikla. Te kaway na kabangayoi kejikla ngayoi manta kalong kabang nga appreciate ini magtebut. Kamtam ya kay sulong parliamentary constituency. Kalong ba kinong tebut menta. Ngay tenat bawat kabay kali ya sahi. Kabay siya bay tur ya sahi. Ban nga kwa ban appreciate ya gani ya BPP. Ban nga kermen scam baki way ki political party ru kin kren kumta. Ba konong tebut bay. Wat be ya kepisah. Nabala pikwa baju iya kejikla. Undot kam di kren sepang kepisah. Keren je kejikla. Te pikwa kejikla te kababahan ko mesti ko tangin ape. Kabalong kumno kejikla. Te nilai niyo i si siaba teng hakapo election. I kumba ki ba ki klem kenjing kensu. Ki klem perkatsu. Dengan i kan ni kade kabadon kam kabangaru ka message na kalian partian pipingi appreciate. Ban nga kermen scam hekini ki election di banwan. Pi ong election ng DC, ke election ng MLA, ko kinong tagput ba day ban long kumni. Day ban long kumni. What ya kasya si Pilar? Day ban oman pan ng party ni candidate, day ban ya say. Namar bang iyo ngikwa ay kajikla. Aba pikwa ajikla kadi. Ban akreben scam ba kani kajikla kanum ong banne tang mentah. Kajikla kalong man ka election. Kadi ban long kumni. Kenang bang ong yupi hakabakandu niyo isi siya ka jingkodol jong ka election nakawe ka sunstem siya kawe pat ka sunstem kata kadeka jinyo i jong ay ka jingkala